Ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye, mukomeze kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira weekend nziza. Ni weekend twinjiyemo irimo imikino myinshi itandukanye, aho harimo derby mu gihugu cy'u Rwanda, umugabane wa Afurika naho hari imikino itandukanye ikomeye nko mu gihugu cya Tanzania. Tuvuze kugaruka ku mukino ukomeye wo mu gihugu cya Tanzania n'ibindi byinshi bivuga ku mugabane wa Afurika. Championnat y'u Rwanda mu Rwanda iyo iraza kuba ikomeza n'uyu munsi yamaze kubikomeza, ngira ngo hari n'abari kubibona hano inyuma ko hari imikino yabaye kuri uyu munsi. Tugiye guheraho ikipe ikomeye imaze iminsi iri ku mwanya wa nyuma yabonye andi manota atatu ku munsi wundi wikurikiranye, iminsi ibiri ikurikiranye, ariko n'ubundi hasigwa amagambo menshi avugwa n'abasifuzi ndetse ku basifuzi ndetse n'abatoza bagenda binubira imyitwarire y'abasifuzi itandukanye iri kugenda iboneka muri iyi mikino. N'umukino turi buze kugarukaho cyane tukitsaho, tukaza kurebera hamwe ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange n'ahandi hose ku isi hatandukanye. Turi burebe byinshi bitandukanye bigenda bivuga. Reka amakuru yacu y'imikino y'uyu munsi tuyahereye mu gihugu cy'u Rwanda muri Rwanda Premier League. Nge tugiye kubana hano muri iki kiganiro, nitwa Charles Chabi, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Mukomeze gukora subscribe ndetse munasharinge, tujye tubana umunsi ku wundi kuri byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye ahangaha kuri Chabi Esport. Reka amakuru yacu rero tuyatangirire hano mu Rwanda iwacu mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport imaze iminsi yari kuvugamo ibintu byinshi bitandukanye mbere y'uko imikino wa 19 ndetse n'umukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona ugera. Ikipe ya Kiyovu Sport batoye komite nteguzi iza kubafasha ko bazasavayivinga bakabasha kuguma mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ni ikipe yarwaniraga igikombe mu myaka ibiri yaritambutse, ariko kuri iyi sezo ukatandukana na Juvenal ndetse n'ibindi byinshi byagiye bibamo bitandukanye, birimo n'amadeni menshi atandukanye. Iyi kipe yasubiye inyuma hafi no kumanuka, ikomeza kuguma ku mwanya wa nyuma igihe kinini. Kuri ubu ikaba yamaze kuba iva ku mwanya wa nyuma guhera kuri journée yatambutse ya 19, aho yatsinze ikipe ya Gorilla ibitego 3 byose kuri kimwe. Uyu munsi yongeye itsinda ikipe ya Marine ibitego 2 byose kuri kimwe, ivuye inyuma n'ubundi Marine yibanje igitego. Kiyovu Sport iza kutishyura banganya kimwe kuri kimwe, bajya kuruhuka. Ku munota wa 85 Kiyovu Sport iza kubona igitego kindi cya kabiri cy'intsinzi, mu gihe ikipe ya Marine yaje no kurya amakarita 2 y'umutuku muri uyu mukino. N'umukino warangiye umutoza Everwa Samanzi avuga ko atishimiye imisifurire, avuga ko si byinshi ari buvuge ngo ayoboye n'amarangamutima, dore ko yavuze ngo ibyari kuba byiza iyo abandi makosa ariko abakinnyi babaha amakarita y'umutuku ko ari 2. Ni bimwe mu byaranze umukino. Anavuga ko ari na penalty 2 zabayemo muri uyu mukino. Igice cya mbere mu cyagakwiye kuba kirangiye afite ibitego 3, ariko match yaje kurangira icyo Kiyovu yarwaniraga n'ubundi na Amanota 3 iyo yayibonye, ibindi biba biza nyuma. Ikomeje kugenda yitwara neza, yamaze kuba yuzuza amanota 18 iri kunganya n'ikipe ya Musanze bakurikirana kugeza kuri ubu. Musanze izakina n'ikipe ya Bugesera, nayo ishaka kureba ko yatsinda kugira ngo igume mu cyiciro cya mbere. Bari bifunze ku munsi w'ejo ntibigeze bakora imyitozo abo muri Bugesera ntibakora imyitozo, ariko kuri ubu ngubu bavuga ko biteguye ameze neza, ndetse na rutayizamu wabo witwa Omar Abba ufite ibitego byinshi muri shampiyona, afite ibitego 10 ukurikira Faringanya wamaze kubavunika. Akaba ari urwo rugendo Musanze ifite ruremereye n'umutoza wabo Sostene kureba ko batsinda umukino w'ejo, dore ko Kiyovu Sport yatsinze bagashya ubwoba, kuko bavuga ngo yamaze kuba bifatira banganya amanota. Kandi Kiyovu Sport akantu k'umujyi biravuga hanze ko kari gukora cyane kugira ngo kari kubafasha kugira ngo bakomeze kuguma. Baje kuba banatangaza abafana ba Kiyovu Sport ko bashaka umwanya wa 7, badashaka no kuba baguma muri iyi myanya iri inyuma, ngo bazatsinda bakaguma mu cyiciro cya mbere, ndetse bakaba bari no mu makipe 7 ya mbere. Akabye abafana be bagiye batangaza bitandukanye. Ikindi twagarukaho kuri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda ni derby, match ikomeye, match ihuruza imbaga hano mu Rwanda. Abakunzi b'umupira bagahaguruka ari abazifana ikipe zombi, bayise Thousand Hills Derby. Akaba ari umukino uhuza ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport.
ikipe ya APR FC ikaba yaramaze kubashyira ibiciro hanze ndetse bagiye banavuga ko itike za miliyoni, itike z'ibihumbi 100 ndetse n'itike z'ibihumbi 50 zamaze kuba zishyira muri systeme, n'andi 3 ndetse na 5 nabyo ngo bigeze ku kigero cyo hejuru bishyiramo muri systeme. Baravuga ko umukino bawiteguye neza, bari tayari ku mpande zombi, barakomeza kwigamba byinshi bitandukanye bigenda bivuga muri aya makipe. N'amakipe amaze guhura inshuro nyinshi zishoboka, aya makipe akaba aho bigeze ku munsi wa 19 wa shampiyona yose amaze gutsinda imikino 12 kuri 12, batsinze imikino 12 mu mikino 19. Rayon Sport ikaba yaranganyije imikino 6 igatsindwa umukino umwe. Ni mu gihe ikipe ya APR FC yo birumvikana ntabwo yigeze yatakajeyo imikino, yatsinzwemo imikino 3 yatsinzwemo imikino 3 mu mikino 19, itsinda imikino 12, bivuze ngo indi mikino isigaye ikaba ariyo yaje kuba inganya. Akaba ari ku makipe yombi bihagaze kugeza kuri ubu ngubu. Ariko tuvuye mu by'iyi shampiyona cyangwa se iyi sezo uyu mwaka uko zihagaze, amakipe yombi amaze kuba ahura muri rusange inshuro zigera ku nshuro 104 zose aya makipe ahura. Ikipe ya APR FC itsinda inshuro 44, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yatsinze inshuro 32, banganya inshuro 28 zose. Ni amakipe ashoborana, ni amakipe agerageza gutsindagurana. Ikipe ya Rayon Sport iheruka igikombe mu mwaka wa 2019 yamaze kuba ari nako iba yatumaho cyangwa se bivuga ko yazanye umutoza wungirije aza gusimbura umunyatunisia wasezeye mu ikipe ya Rayon Sport. Bikavuga ko uyu mugabo yamaze kuba yumvikana na Rayon Sport, ashobora no kuzagaragara ku mukino ikipe izakina muri iyi weekend ku munsi wo ku cyumweru isaha 9. Uyu nta wundi akaba ari umugabo w'umunyabrazil bita Donacimento Silva, akaba ari umukinnyi w'ikipe, akaba ari umugabo uje kungiriza ikipe ya Rayon Sport. Mu ikipe ya Rayon Sport aje kongereza Robertinho, ni umugabo waciye mu ikipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2019 ubwo n'ubundi batwaraga igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda, ari nacyo baheruka muri rusange. Akaba ari amakuru mu ikipe ya Rayon Sport, bikaba bari kuvuga ko bakomeje kugenda biyegeranya ndetse barwanya ikiva hanze cyose kugira ngo barusheho kugenda kureba ko bazatsinda. Amanota 2 arimo hagati yabo n'ikipe ya APR bakaba bayongera amanota akarenga 2, akaba yaba amanota 5. Ni ikipe ya APR nayo yahize, bavuga ko bashaka gutsinda uko bishoboka byose bakabona intsinzi, bakazakuramo amanota arimo hagati yabo n'ikipe ya Rayon Sport, bakaba bayirusha inota rimwe. Nibyo bikomeje kugenda bivuga kuri derby, n'ibindi byinshi bikomeje kugenda bizamuka tubigarukaho. Ni derby ikipe ya APR FC yamaze kuba itangaza ko Anita Pendo ari we uzaba ari MC w'umukino, akaba afatanyije na DJ Kaspi bazakomeza gususurutsa abazaba bitabiriye uwo mukino. Ni abashyushyarugamba bakomeye, bamwe mu beza bari mu Rwanda. Ni umukino bashyizemo n'icyitwa entertainment kugira ngo bazanezeze abantu, igihe abantu bazaba bageze muri stade hakiri kare batazabura icyo bakora cyangwa se bakaba bakicwa n'irungu. Anita Pendo ndetse na DJ Kaspi bazaba bahari babasusurutse, n'ibindi byinshi bavuga ko bateganyije abakunzi babo. Ikipe ya APR ariko ikavuga ko izacyura amafaranga ndetse ikanacyura n'amanota 3 igahita ifata umwanya wa mbere. Ni mu gihe umukinnyi Muhirekeve yaje kubatangaza avuga ku byo kapiteni wa APR yatangaje Claude, avuga ko bazatwara amanota 3. Keve yaje kuba musubiza ngo ni inzozi nabyuke. Ikipe ya Sport tayari kubona amanota 3, bagendaga baterana ubusene ku mbuga nkoranyambaga za Sport, bagenda batangaza byinshi ko gufata Muhirekeve bisaba drone cyangwa se abakinnyi 5 kugira ngo be bamufata umubuze gukina mu mukino. Ni ibyo ngibyo bya derby, nibyo bagenda baterana ubuse baganira. Ariko ikipe ya APR FC ikaba igiye gukina umukino, akaba ari umukino wa mbere w'iyi derby w'umugabo uyobora ikipe ya APR FC, chairman wita Deo Rusanganwa Brigadier, akaba ari we uyobora ikipe ya APR FC. Umukino ubanza ntabwo rero hari Richard, akaba yaramaze kuba ava muri ikipe agasimburwa na Brigadier General Deo Rusanganwa, akaba yamaze kuba amusimbura. Derby ya mbere tugejeje kuya ko uko yabyitwaramo. Derby ya mbere ku bakinnyi batandukanye barimo Akimu Kiwanuka ndetse n'umugabo witwa Denis Omedi ndetse na Watara
Shehe akaba ari abo bataka nabo bazaba bagiye gukina derby yabo ya mbere ndetse match ya mbere muri stade Amahoro. Abantu twabakangurira kuzaza kureba uno mukino ndetse mukaza, dore ko stade Amahoro atari kenshi imikino iberamo kuko yigondera bitanoroshye, birumvikana hajyamo umukino nawo uba ufite inyungu nyinshi ku makipe azaba aba yakiriye muri rusange. Tuvuye aho ngaho dukomeje kandi makuru ari kugenda avugwa hano mu Rwanda, na makuru avugwa ku mukinnyi wahoze akina ikipe yo mu gihugu, akinira ikipe yo mu gihugu cya Kenya bamwita Gitego Arthur. Uyu nguyu akaba kugeza kuri ubu ngubu uyu avuye mu Rwanda ajya muri Kenya yitwa Gitego Arthur, yamaze kuba abona ikipe yitwa Feveiro de Beiro do Maputo, akaba ari ikipe yo mu gihugu cya Mozambique. Uyu mugabo akaba ari ikipe agiye gukinamo, yasinye amasezerano y'umwaka umwe. Ni nyuma y'uko n'ubundi ikipe yigeze gukinwamo n'umukinnyi witwa Somana Patrick Papi, ukuri ubu uri kubarizwa mu gihugu cya kuri ubu ari kubarizwa hano mu bihugu by'Abarabu muri Libya, akaba ariho aherereye kugeza kuri ubu ngubu. Uyu mugabo yamaze rero kuba abona ikipe, akaba ari umwe mu barutazamu mu Rwanda rufite wari umaze iminsi nta kipe afite nyuma yo gutandukana n'ikipe ya FC Leopards mu gihugu cya Kenya. Ni inkuru nziza ko yamaze kuba abona ikipe agiye gukinamo muri shampiyona y'abagore mu Rwanda. Inkuru yarimo ni abatoza b'ikipe ya Rayon Sports bari bavuze ko basezeye batazongera kugaruka mu kazi ka Rayon Sports, nyuma y'uko havuzwemo byinshi bitandukanye birimo kuba badahembwa. Abo bangaba bamaze kuba baganira n'umuyobozi Tadeyo Twagirayezu uyobora ikipe ya Rayon Sports, bamaze kuba bagaruka banakoresha imyitozo, bemeye kuba bagaruka kuri match banafite muri weekend bazakina n'ikipe ya AS Kigali, bazakinira mu Nzove. Niyo ni Rayon Sports Women, akaba ari inkuru yari yagiye isirikira cyane Rwakakode ndetse n'abo bafatanyije gutoza ikipe ya Rayon Sports, bari bavuze ko batazongera kugaruka n'ikipe ya Rayon Sports kubera byinshi bitandukanye bivugamo by'imishahara baberemo n'ibindi, ariko akaba baganijwe bikaba bafite uko byakemutse, bakaba bagarutse bakazanatoza n'umukino bafite muri iyi weekend, akaba ari Rwakakode ndetse na bagenzi be. Indi mikino myinshi itandukanye izaba mu shampiyona y'abagore muzayitabire mujye kureba. Ni umukino nawe uri kugenda utezwa imbere, bareba ko byinshi bitandukanye byaza bibamo, hakavamo ubwamateri bwinshi, dore ko Kasambungo ameze nk'aho ari we technical director by'ikingano yahawe, nubwo azabatoza ikipe y'igihugu y'abagore ndetse n'abatarengeje 17 n'abatarengeje 20, ariko mu nshingano afite hazaba harimo no kuba technical director cyangwa se umujyanama mu bya tekinike ku makipe atandukanye ndetse na development yo mu cyiciro cy'abagore. Akaba ari uko bihagaze aho ngaho. Reka tuve aho ngaho mu Rwanda mu mupira w'amaguru tunyarukire mu mikino itandukanye ya basket. Imikino ya basket muri icyiciro cya mbere hano mu Rwanda yakomezaga kuri uyu munsi. Imikino itatu yabereye muri BK Arena, n'imikino yatangiye hakiri kare cyane. Amakipe uko yahuye kuri uyu munsi, ikipe ya Tigers yatsinze ikipe ya Orion amanota 81 ku manota 78, naho ikipe ya Espoir iza gutsindwa amanota 68 na UGB ku manota 62, ndetse na Gayeri umwe mu bafite imigabane mu ikipe ya UGB yari yaje kureba iyo match ari kumwe na Bruce Melody. Akaba ari iyo mikino yabaye. Undi mukino umaze kurangira mu kanya muri basket wari ukomeye, ni umukino wahuzaga ikipe ya Rayon n'ikipe ya APR. Igice cya mbere cyarangiye, igice cya mbere ari amanota 30 ya Rayon ku manota 29 ikipe ya APR, ariko byo ntabwo bibujije umukino kuza kurangira ikipe ya APR basketball utsinze, dore ko iminota isanzwe 40 bakina karto enye yaje kurangira amanota 59 kuri 59, baza gushiraho icyo bita overtime. Abo muri football bamenyereye nka extra time, ariko bone overtime iminota 5 ije kurangira amanota arangira 68 ku manota 61. Ikipe ya Rege bivuze ngo ikipe ya APR basketball icyuye amanota yose, itsinze kuri 68 ku manota 61. Akaba ari uko muri basket bigenze kuri uyu mugoroba. Imikino yari iri kuba muri
muri cyiciro cya mbere hano mu Rwanda muri basket. Reka twihute no ku mugabane wa Afurika, imikino ndetse n'amakuru atandukanye arakomeje. Mu gihugu cya Tanzania nta kindi kiri kuvugwa ni Kariakoo Derby, umukino ukomeye uhuza abakeba bihe byose mu gihugu cya Tanzania. Ni ikipe ya Young Africans ndetse n'ikipe ya Simba Sports Club. Inkuru irimo ikomeye nuko kuri uyu munsi abafana ndetse n'abandi bayobozi bakeya mu ikipe ya Yanga bangiye ikipe ya Simba ko ikora imyitozo ya nyuma itegura umukino w'ejo kuri Mkapa Stadium, bayisubizayo bituma ikipe igenda idakoze imyitozo. Bafatanye umukino ku munsi w'ejo n'amakipe abiri y'amakeba ahora hatana cyane, bikaba ari bimwe mu byagiye biranga mbere yo kwidera biba, ndetse banavuga ko stade yamaze kuba yuzura abakinnyi batandukanye bameze neza, ba Clement Muzizi n'abandi batandukanye ba Prince Dube mu ikipe ya Young Africans bari tayari gukina uyu mukino wa Kariakoo Derby uzaba ku munsi w'ejo ku wa gatandatu mu gihugu cya Tanzania. Ni imwe mu mikino yo kwitega itandukanye izaba muri iyi weekend. Naho andi makuru avuga ku mugabane wa Afurika ni amakuru ko umugabo witwa Samuel Eto'o yamaze kuba atsinda kapu muri FIFA, muri urukiko rw'ubujurire yari yagiyemo muri FIFA rwo bita kasi. Yamaze kuba atsinda. Uyu mugabo yari yakuye ku rutonde rw'abagomba kwiyamamariza kuzayobora kapu. Bamukuye mu kwezi kwa mbere, yari atarimo kugeza kuri ubu, ari urukiko rwamaze kuba rwemeza ko uyu mugabo agomba kuba asubizwa ku rutonde ako kanya rw'abaziyamamariza. Ni uyu mugabo umaze kuba batsinda mu gihe habura iminsi mikeya cyane, iminsi itageze kuri 6, dore ko amatora azaba ku itariki 12, azaba ku itariki 12 z'uku kwezi turimo kwa gatatu, bivuze ngo ni mu cyumweru gitaha amatora azaba. Amahirwe menshi yari ari ku mugabo witwa Dr. Patrice Motsepe, umunya South Africa n'undi wari usanzwe uyobora, ariko hajemo umurejande wakinnye umupira w'amaguru na birumvikana ubwoba ntibwabura. Umugabo bakomeje kugenda bashinja byinshi, bagenda bashaka kumwegezayo. Umugabo uyoboye federasiyo ya Cameroon, ariko kugeza kuri ubu yatsinze, ndetse bose banategeka ko bamushyira ku rutonde muri iyi minsi 6. Sinzi ko bari buze kubasha gukontorora gukora lobbying kugira ngo batazatora uyu mugabo. Nawe afite akazi ko gukora lobbying kugira ngo arebe ko bazabasha kumutora akaba yaba umuyobozi wa kapu. Nibyo kwitega byose tugomba guhanga amaso ku itariki 12 i Cairo mu Misiri, tuzatumenye uko bihagaze. Andi makuru nuko amakipe azaba ahagarariye umugabane wa Afurika, cyangwa se amakipe azaba arimo mu gikombe by'umwihariko azaba ahagarariye umugabane wa Afurika mu gikombe cy'isi. Ikipe izazitsinda umukino izajya ibona miliyari yose, izajya ibona miliyoni y'idolari, ubwo ni miliyari y'amanyarwanda. Ayo mafaranga izazicyura mu gihe tsinze umukino. Amakipe n'ubundi nasanzwe ni ikipe ya Esperance de Tunis, ni amakipe ane: Esperance de Tunis, ikipe ya Mamelodi Sundowns, Al-Ahly ndetse Al-Ahly akaba ari ayo, ndetse n'ikipe ya Wydad Casablanca yo mu gihugu cya Maroc. Akaba ari amakipe azaba ahagarariye umugabane wa Afurika. Andi makuru twagarukaho nuko imikino kimwe cya kane cy'igikombe cya Champions League ku mugabane wa Afurika, ndetse n'imikino kimwe cya kane muri Cup Confederation Cup. Champions League izatangira mu kwezi kwa kane ku itariki ya mbere, nibwo imikino ibanza izaba. Naho muri Confederation imikino ibanza izaba ku itariki 2 z'uku kwezi turimo kwa kane. Akaba ari ayo makuru ari kuvuga ku mugabane wa Afurika, ariyo ari kuvugwa cyane. Ikindi twagarukaho hirya no hino muri byinshi bitandukanye tugiye kurebaho ni nuko ni amakuru agenda avuga ku mugabane w'Iburayi ndetse n'ahandi hatandukanye. Umugabo witwa CR7 cyangwa se Cristiano Ronaldo, uyu mugabo yamaze kuba ashyiraho agahigo kuva yakuzuza imyaka 30. Mbere yuko yuzuza imyaka 30 yari yatsinze ibitego bigera kuri 463. Mbere yuko yuzuza imyaka 30 yatsinze ibitego 463. Amaze kuzuza imyaka 30 kuzamura, nabwo atsinze ibitego 463. Icya 463 yagitsinze kuri mugoroba muri Saudi Pro League, shampiyona yabo, ubwo ikipe yakinaga n'ikipe ya Al-Shabab ya El Nassr ikina n'ikipe ya Al-Shabab, atsindamo igitego no match banganyijemo ibitego 2-2. Muri rusange umugabo amaze kuba yuzuza ibitego 926 muri kariyeri ye. Muri rusange ni umwe mu bagabo
badasanzwe bakomeje kugenda bakora ibidasanzwe mu isi y'umupira muri rusange. Indi nkuru twagarukaho ni match ikomeye ya weekend izaba kuri iki cyumweru, ikipe ya Manchester United ku isaha saa 12 izakina yakira ikipe ya Arsenal mu mikino ikomeye muri Premier League, ndetse amakipe afite n'abafana benshi hano mu Rwanda. Nubwo Manchester United idafite imyitwarire myiza muri iyi sezo, ikaba yananganyije umukino watambutse nimugoroba mu mikino ya Europa League, banganyijemo igitego 1-1. Igitego cyatsinzwe na Zirikizi kuri passe nziza cyane ya Garnacho, kaza kwishyura na Michael Isaac watsinzemo igitego muri uyu mukino wa Europa League. Manchester United umutoza yaje kubatangaza aganira n'itangazamakuru mbere y'umukino azakina n'ikipe ya Arsenal, avuga ko umukino bazakinamo n'ikipe ya Arsenal abakinnyi bakurikira bazaba bagarutse. Umukinnyi witwa Manuel Ugarte azaba yagarutse, ntabwo yarajyanye n'ikipe muri Espagne kubera imvune yari yagize. Hari Maguire wazagaruka nyuma ya international break, nawe yagize ikibazo cy'imvune ntabwo yari yagiye mu gihugu cya Espagne. Naho abakinnyi batandukanye barimo Ruxo nawe azaba yagarutse kuri ubu ngubu, Mason Mount nawe azaba yamaze kuhagaruka. Anavuga ko umukinnyi Kobe Mainoo azagaruka mbere yuko sezo irangira, ariko aza no kubatangaza ko yakifuje ko Amad Diallo yakabaye aza mbere yuko iyi sezo irangira, ko ni bimwe mu byo yaje kubatangaza uyu mutoza mu gihe ari kwitegura gukina n'ikipe ya Arsenal bitoroshye. Ikipe ifite amanota 33 gusa mu mikino uyu mugabo amaze gutoza kuragera muri Manchester United. Yagakwiye kuba yarahataniye amanota 48, muri ayo manota yabonyemo amanota 18 gusa. Urumva ko ni imyitwarire iri hasi cyane, performance urumva iri hasi cyane. Ni byinshi twakitega tukareba ko ku cyumweru azitwara kino kipe ya Arsenal iri ku mwanya wa 2 muri Premier League, nawe tureba ko ari cyo yakora kugira ngo abe yagabanya ikinyuranyo kiri hagati ye n'ikipe ya Liverpool, nayo izaba yakiniye ku munsi w'ejo wa gatandatu izakina n'ikipe ya Southampton. Binari byitezwe cyangwa se twavuga biri likely ko izatsinda umukino izakina n'ikipe ya Southampton, nubwo bitoroshye. Ikipe ya Liverpool yasukuye cyane muri mikino Champions League, ariko bikarangira itsinze ikipe ya Paris Saint-Germain mu cyumweru hagati, itsinze igitego 1-0. Inkuru twasorezaho mbere ko duhagarika amakuru yacu y'imikino twabateguriye uyu munsi ni inkuru y'abagabo babiri b'ibihangange muri NBA y'Amerika. Ni Kobe Bryant wakiniye ikipe ya Los Angeles Lakers no kwitwara neza kugeza kuri ubu ngubu muri NBA. Ni umugabo w'ibigwi byinshi waje kwitaba Imana mu mwaka wa 2020 mu gihe cya Covid, murabyibuka, azize impanuka y'indege. Ndetse n'umugabo witwa Michael Jordan, ikigo gishinzwe cyangwa se cy'inzobere mu kugurisha bya cyamunara bakita Sotheby cyamaze kuba gitangaza ko guhera ku itariki 21 bazashira hanze amajezi abagabo bakinnye mu masezo yabo ya mbere bakinnye. Umugabo witwa Michael Jordan yakinnye sezo ya mbere ku itariki 5 z'ukwa 10 umwaka w'1984 mu ikipe ya Chicago, yaje no gufasha gutwaramo ibikombe bitandukanye. Akaba uyu mwaka wa mbere muri mu 1984 jezi yakinanye uwo mwaka akaba igiye kujya ku isoko, bikaba bivuga ko iyi jezi izagurwa akayabo ka miliyoni zigera ku 10 zose z'amadolari. Naho Kobe Bryant nawe akaba uyu mugabo yaratangiye gukina basket mu ikipe ya Los Angeles, ari nayo yakinnyeho ubuzima bwe bwose. Uyu mugabo nawe mu mwaka w'1996 akaba uyu mugabo nawe umwambaro yambayemo bwa mbere akaba ugiye gushyirwa hanze hamwe n'uwa Michael Jordan, akaba ari umwambaro izagurishwa agera ku kayabo ka miliyoni 20 zose z'amadolari, umwe 10. Akaba ariko badesize ibigo bitandukanye bigenda bigira amamize bakaba bikanguriye kuza kugura imyenda. Urumva ko abakinnyi ndetse n'ibigwi ni bimwe mu bintu bitoroshye ndetse by'agaciro bibaho ku bakunzi b'umukino wa Amerika, by'umwihariko ku mugabane mu gihugu cya Amerika bakunda NBA cyane, bavuga ko ari nayo ya mbere, ari nayo mukino ukunzwe ndetse unakomeye iwabo. Nibyo twe twabateguriye kuri uyu munsi, mbararikire gukomeza kubana natwe ndetse no gukurikira byinshi bitandukanye. Ni weekend irimo imikino myinshi itandukanye,
tuzajye kureba imipira izaba itandukanye, tugaruka no tunaganira, turacyafite iyi classico n'ubundi izaba ku munsi wo ku cyumweru, byinshi bitandukanye binda bizamuka, tuzajya tugenda tuganira uko n'ibigenda biza, n'uyu mutoza wenda bazaba bamaze kumwemeza, uyu bita Da Silva, uyu mugabo witwa Da Silva azaba uyungirije mu ikipe ya Rayon Sports ubwo yaherukaga mu 2019 n'ubundi batwara igikombe. Rayon Sports ikomeje kugenda igarura abantu bayo n'ubundi bakoranye kugira ngo bakomezanye muri iyi sezo mu buryo butandukanye. Mwakoze kubana natwe kuri Chabi Sport, mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe, hasta la vista, shalom shalom. Jye na Charles Chabi, mukomeze kugira ibihe byiza.